twizere ko udahwema kudukurikirana gatanu ku kandi rero tuje kugira ngo tuguhe izindi update. Abakombata bagera ku 9 b'igisirikare cy'igihugu cy'u Rwanda bakaba bamaze kwishyira mu maboko y'ikizarendo rero muri iki gitondo, bikaba bikomeje kugenda bikonfirmwa yuko rero Force Patriotique pour la Paix Armée du Peuple imaze gufata abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda rero bamaze kugera muri localité ya Munzowa muri groupement ya Kisimba muri territoire ya Walikale muri Nord Kivu. Amakuru arakonfirma yuko aba bakombata bavuye muri territoire rero ya Lubero nyuma yuko bo ubwabo bagiye babikonfirmira isagaza. Baravuga yuko bahunze souffrance ndetse n'ibibazo biri muri iyi rebellion. Amakuru arakonfirma yuko kandi nanone aba bakombata baje nyuma y'abandi batanu bari barishikirije igisirikare cya FARDC ndetse n'abandi 9 bandi bafashwe n'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo ubwo habagaho kugwa rero kw'ibice bya Makobora. Ni mu gihe kandi nanone hari n'abandi bagera kuri 25 babashije gutoroka ubwo rero umujyi wa Goma wafatwaga. Ubuyobozi bw'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo bukaba bakomeje gukonfirma yuko aba basirikare bamaze kugera mu gisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo bafunzwe, ariko mu gihe bakomeje gukorwaho iperereza bakaba bari guhatwa ibibazo. Ni mu gihe kandi bavuga yuko abareberi benshi bakomeje kugenda basanga igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse bakagaruka bakabasha kubajyana muri training kugira ngo bongere kubagaruramo rero ibitekerezo bya FARDC. Bakaba rero bamaze kugera mu maboko y'abazarendo na FARDC ndetse no mu bice bya Fatwa. Bikaba bikomeje kugenda bikonfirmwa yuko rero uriya muhanda ujya kuri Pinga wafatiweho abasirikare bandi benshi batandukanye. Dukomeza kugenda tugukurikiranira ibyabo tukaba twakugezaho gatanu ku kandi amakuru yizewe. Igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo kikaba gikomeje rero kurwanira muri biriya bice, ari nako kandi nanone bakomeza gusaba rero igisirikare kuramfurusa cyane cyane discipline yacyo muri biriya bice. Turakomeza tugukurikiranire rero gatanu ku kandi sakaza tuje konti systeme jamais égalé. Turagaruka mu kanya tuguha n'izindi update kuri Human Rights Watch ikomeje nayo kugira amakuru itangaza cyane cyane kubijyanye n'ibiri kubera kuri uru rugamba. Kugeza ubu kandi nanone ntago twagenda tutakumenyesheje kuri situation y'abantu bakomeje kugenda bagwa ku rugamba, ndetse yewe na raporo yasohotse igaragaza yuko Kinshasa ikomeje kubona impunzi zigenda ziyongera zimaze kugera mu bihumbi 86 bikomeje kugenda bihunga ndetse byambuka biva muri Sud Kivu bikajya hakurya muri Tanzania muri Nyarugusu. Minisitiri rero Bazaiba akaba yarasuye izi nkambi agasangamo abaturage benshi bagiye bahunga mu minsi yashize, aho bamusobanuriye byinshi ku musaraba bagiye bahura nawo muri biriya bice mu nzira zabo bahunga bava muri Bukavu berekeza rero muri Uvira, aho barinze basangwa muri Uvira bakambuka bakajya muri Tanzania. Turakomeza tugukurikirane gatanu ku kandi sakaza tuje konti systeme jamais égalé. Turagaruka mu kandi isakaza tuje konti systeme jamais égalé. Tuzereye kudahwema kudukurikirana gatanu ku kandi tuje kugira ngo rero tukugezeho amakuru cyane cyane kuri raporo ikomeje kugenda igaragara kuri violation sexuelle ikomeje kugaragara mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ikorwa n'igisirikare cy'igihugu cy'u Rwanda, impunité ndetse no gukomeza kurebera ibi biri gukorwa. Aba victime ndetse n'abasurvivante bakaba bakomeje kugenda batanga ubuhamya mu buryo bukomeye. Bakaba baravuganye rero n'ama ONG international akomeje kugenda atunga urutoki igihugu cy'u Rwanda kuri responsabilité gikomeje kugenda kigira ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo muri zone sous occupation yacyo n'umutwe wa M23 rero hariya.
umusirivivante wa violence sexuelle akaba rero yaravuze yuko akeneye ubutabera, ndetse bakaba bakomeje gukora coalition yo gusaba ubutabera cyane ku bikomeje kugenda bibakorerwa muri zone zikontororwa n'igisirikare cy'igihugu cy'u Rwanda. Bagasaba yuko ubutabera bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwagira icyo bubikoraho, bwaba butanakora kandi bakabigeza ku butabera international. U Rwanda rukaba rero ari puissance occupante ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bakaba bakomeje rero kugenda bavuga yuko aho urukontorora hose mu by'ukuri rwabujije accès international kuba yabaho, ku buryo bikomeje kugenda bigaragaza yuko responsabilité yabo uku gufata abagore ku ngufu ikomeje kugenda ihishwa. ONG ikaba rero ikomeje kugenda ikusanya amakuru, OCHA ndetse n'izindi, bakavuga yuko bafite ibimenyetso bihagije byashyikirizwa urukiko ku bikomeje kugenda bikorerwa abagore, ariko ngo urukiko cyane cyane ubutabera bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubutagikora, cyane ko budashobora no kwinjira ku butaka bukontororwa n'igisirikare cy'u Rwanda. Hariya bakomeje kugenda bahura n'ibibazo baba victime, bakaba bakomeje kuvuga yuko représailles ikomeje kugenda ikorwa, stigmatisation sociale ndetse na insécurité byose bikomeje kugenda bikorwa, ndetse kandi ku buryo buri generalize. U Rwanda rukaba rukomeje kugenda rugaragaza rero yuko rwo nta hantu ruhuriye n'ibi ngibi, ariko rukaba rutungwa agatoki nka puissance occupante muri ziriya zone zikorerwamo ibi bikorwa bya violence sexuelle muri iki gihe cyose intambara zikomeje guca ibintu ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abagore barafatwa ku ngufu, abandi baracibwa amabere, ndetse n'abandi barishwa umunsi ku munsi. Ibikorwa bikomeje kugenda bigaragaza yuko byanze bikunze bifite ibimenyetso bishobora kujyana u Rwanda mu rukiko. Twabibutsa yuko konvention z'i Genève ndetse n'uburenganzira international bubuza viole, esclavagisme sexuel ndetse na torture, mutilation sexuelle ndetse n'ibindi byaha bikomeje gukorerwa ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bikozwe na force d'agression rero, ndetse n'ibikorwa cyane cyane bya agression sexuelle ndetse no kwiponiza abagore. Ibi byose bikaba bikomeje gushinjwa igihugu cy'u Rwanda ndetse na bamwe mu bajenerali bakomeye b'igisirikare cy'umutwe wa M23 nka Makenga, Byamungu ndetse n'abandi batandukanye bayobora igisirikare hariya, barimo na Colonel Nzenze. Kugeza ubu rero amakominote internationale cyane cyane Human Rights Watch akaba akomeje kugenda agaragaza yuko force de puissance occupante kuri buriya butaka zigomba gutanga ordre public na protection y'abasivile, cyane cyane no gutanga ubutabera ndetse no kureka abaperereza bakinjira ku butaka bukontororwa n'igisirikare cy'u Rwanda kugira ngo babashe kubona amakuru yose ya violation sexuelle ikomeje kuhakorerwa, ndetse n'ibikorwa by'ubwicanyi bidakomeje kuba byakwemerwa n'igihugu cy'u Rwanda gikontorora hariya. Iyi position y'ama organisation internationale kandi ikabikomeje kugenda isaba igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse yewe n'ubuyobozi bwa Kinshasa ku responsabilize igihugu cy'u Rwanda muri izi conflit z'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, gukora ibirego ndetse no gutegura amaraporo international mu rwego rwo gufasha amagurupe y'abexpert baroni kurega Kigali no gukomeza guharanira ubutabera kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Leta y'igihugu cy'u Rwanda ibinyujije muri affaires étrangères wabo ikaba ikomeje kurejeta izi raporo, ikavuga yuko nta hantu zihuriye n'ibi ikomeje kuba, kandi ikibazo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo u Rwanda rutakirimo, ahubwo ari ikibazo cy'abareberi. Human Rights Watch ikaba ikomeje guhamagarira rero isi yose gushyiraho mesure zitanga accès ku butabera kw'aba victime bakomeje kugenda bahura n'ibibazo, cyane cyane ngo bagakora kandi nanone mécanisme judiciaire fonctionnel mu rwego rwo kurinda abasirivivante ndetse n'abatangabuhamya batandukanye, cyane ku
rwego mpuzamahanga kandi bagasaba na communauté internationale kugira icyo yakora. Ni mu gihe kandi nanone communauté internationale na Human Rights Watch bakomeje guhamagarira renforcement ya mécanisme de responsabilisation irimo cyane cyane ibihano bikomeye ku gihugu cy'u Rwanda na initiative za justice internationale. Ibi byose ariko ni amagambo kubera yuko bisa n'ibitangwa nkaho ntacyo bimaze, kubera yuko ahanini ababitera inkunga aribo batera inkunga rero igihugu cy'u Rwanda gikomeje gukora rero atrocité ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bufasha bahabwa n'imitwe itandukanye bashinze ku butaka bwa Kongo. Turakomeza tugukurikirane gatanu ku kandi sakaza toujours compte système jamais égalé. Turagaruka mu kanya.